toh perlok ngidan hang ni kendai lat kini kedai ka jaka ka ba pinam I hei ru ka ba kila ban yo skuti nani kendai lat ngidan ni keteng num tu Steve ngidan ni bi Steve bat kini ka brand new skuti ka jongi ka ba shabi bu he ba ba kham he shabi ban skuti ti to batai phi khniat kai ba pelong phi wan si skuti nani nong batai ra to batai la batai kan cái thong mà cái thong phi skuti em xua ngal sim kan em ngal sim dekat ayu dah tung ka second hand buat perlu jong agi ong we tang la mi sim dekat ayu dekat mai dah kere mas ab ik tin ni perlu ni tak tahu bro ni perlok bersisa nama perlok bersisa di belong ka tiba kum ta fi mulinya sih kita ka ni skuti mata first time mentangin late swa sayin bisa sih tu bisa sa boy tang mo try pada second time kelas mentangin late second try kan Jakarta. Tengok sibet mas boy Jakarta ni mula pat se. Yang hak sai chua. Biang. Ti iba Steve mentai layo kan ni ke beler ha atau batai skuti beli pijit dengan ni. Banyak ninja bagi we tang la kan ni dah yang tahu. Ya kai hap pertat di sini. Kai hap pertat. Nice. Ti kiwi perlok ru ki bako iba Steve ki bakwa ban wan sei skuti. Mentah pemdodon kami benis po showroom wan yang ni kumuan ni Steve na kejaka berjengai ma tin rei pat kapensuk mahapat hang ni kenai lah first time ni bisa First time. tungken ni nice Cuma benar kumdai tu lah gosok. Oh giwan nanti yo kali ra wala station mulai. kali kamai Iya dekat apa yang Islam. Iyo dalam poin semulai pada pawan sana wan yang dekat. di teman rei ngatrai lalong ke istri lah mentah ba lain nur beli tisu siang awak dia skuti ni pipi lah skuti ni pipi lah so dia pipi lagi ni begini lapet gini kini yang ni pan kita skuti elektrik kita thamai jong TVS kita berang thamai bah kita launch mentah sengi te bat dia beler bah badan shabi dan ni penting ai depan mek kini kedai ka kikot ka iCube electric ka compare ni electric scooty nomor kedai ka bahe ba bro arteli kaniru kadan hang ni sak bib ke kampai gini mana nang mana oh nang close mana bawan fi oh kini ni ka bahe ba lebih kuat ban syong kuat ban thia rulong hasong kai bi sin pi kai bi hap nem hap kai nice hasong rulong no oh betul ipit dan bagres ru Song, tahu ni? tong se Oh kias dia. nice biang mah ya Fladin say markway we say electric we say petrol Masih baik dengan udah ketai. Hasong kai ketai bi bila ai hap ha kan ni. Song se song. Di. Haba penek pakai light tiak sebi. Nah sebi le sebi. Apa pan sebi nak. Ha penek sebi bro nak. Habu hasong pe side profile net hasong se pe side profile tu net oh je hết ya hap kan mah perlok saya komen hapo ka pi long kum tu penek sak penek kai sin bagi lights yo de bro pikai tang konsul long iPhone le bro yo de hen em ye phi bajrong kai hap de lo phi gila kamdan ha an plus ru long ba kalong conformable ba kesidam pi yang main stand taruh bidang la ban bu kejat Ramadan dah selipar perhat vi long aram dia long mepinnya ni tu
Biasa city commute dam. Oh, beda nih. Apa yang ngasih apa? Oh, di itu tuh. Start guys yan. Come to clutch. Come forward. Exhaust note keniat. So nice. Yo damn. Nangi kan mah ni kalau ilong min mah baka hair support lah kayu. Hairline. Telah dengan clutch. Nice. Bang deh. Mahal ka sound guy. Hah? Mahal ka sound. Sound there. Naked lah bro. Right there. Kita tak sira sa kami honest eh. Ari lah yo gift ya bro. Gift. Okay, saya nak peni kini perlok sengi ki padi support. Nak peni support pay gelong no. Pay kini nak batai pi. Kini kenai persen ni, lani 4% ada pi la charge. Pila banyak hadu 4 kilometer. Hai, kini hanya 1 kilometer ngatrai yo di bala. Bala switch power try power mode. Nomor ba lari bapinya ka mode eco mode dem. Aduh sispa khasan kilometer pila banyak. Tenatar peni pi kini ka charging ni. Hek kum salesman so. Kum sales ni pe. Oh, ka charge. Jaga charge sudan, jaga tap helmet ru langsung. Artli ki khioli picnic lalong. Tenang tahu ni. Party pergi we. Dekat tap bluetooth speaker lalong ni apa. Ini di charger pila plug na po domestic bait kami lay. Ini unlay ha kata hap ni tai. Sak ni charger. Di pila ban plug ha ki dukan ba kiwi bapi ada khumlut petrol khumlut bateri hai. Di kuat bentan generator te kita ya la kejong. Pila ban le tang lagi dukan kiwi tu. Em ka kuwi ni bang best nga kanini lo di nomor kahe ti kiwi ki scooty electric yan ki red pa. Nice eh. IQ. Kadi ka kasin ka maningkong baka ka TVS ka Wanra ikon kini. Saya am bakali ki electric deh. Otherwise kam pajule electric nulu. Apa ngana peni bi ni perlok lo di biki ya wan hang ni kani khandailan. Kidan kini ki scooty kani ni ka ayu jong kerteng ini variant jo yusubi. Okay? Ha endang entok ayu ni kadai. Ha? DXP. Oh Race XP okay. Tadi ni entok Race XP kidan nang ni ru ki variant la lagi jong pe. Itu babi pila ban pen. Di haring lagi ni kuaya tak. Di balara P1 hang ni khnai lat kani di jaka ka bapi pila bani pe kadan hang ni pedeng kani khnai lat hang ni bat kani di jaka di hang tu pe kemut hundan kame ban le chu showroom kemut mentang ni khnai lat lala bani oi kani bat ke besuk ba kalong pila ban yoru ya kini ki loan bat ki finances bagi wel pipa ban simloan ni ru kemut hang ni kin pen batai pi kumno pin simlon kanu bilam simlon kanu kejing mentoy bapi bila ban yo ba bila ban test ride ru haju apa dikani kendon nadu mentasngi hadu si hadu khat praterik mentau penai kemun mentasngi hadu sni pale sni kong si bar si balang si pale jadi pikwa ban sei ru sei nanai hai da palun ro nanai hai pikwa ban speaker ro hanai mo ikidon ru ya kani ka showroom jong ki hete po molai mo blay ong hati ose Laimer steng te di bat ke ba hamolai ke ba khamhe khnya di kani jaga ni lebih kenal lebih empat jupai kenai lat kenal kani kenai lat ani sak di bat kani hang ni ke ka jaka mo to kumtul piwan nang tai kani hang ni ha kani ke jaka so that's it nice hey ciao. Okay, top rang siguro babi la sai bak singi na ko iba ko video ko simon sa iwan news ni man pendep iki jingdan kam ban la pikwa ban ni kenu ban kham tip kham bania sikenu iba sem tip top hiastinas hakasin maningkong iba Steve yo man kit scooty na PB biang ma scooty na PB nangin na PB na khnai lat
Kila man ki tang ki jan ki nap gi skuti num dan ba mudur likwa wan ni kan pensuk gi bi bimna kam balik gi jaka wan ni sak sei binang ni pen ma mai gi breu skenu bil sai pelok Richmond sa Amo drop niya Ninyo, kali. dah. Hai cha. Hai firu. Dah. Hai cha. Tabak. Cha, ina. Let's go. Tapi kemna mentah kalau ban hit skuti nang ni na pedeng kendai lat. Hoi, mentah pila ban yo skuti nang ni na pedeng kendai lat ban pensuk susu EP. Kani gari galon mela bla penno na khongwir TVS ba pin tips pangki loans ki skuti ubon rukam lambat ki bai. Ningkong la keren bat mai kum mon job soklet. Tang ba bam nang rawai hap su akle trim ban yo pli perdai skuti elektrik ban ningkong jong TVS ka iCube Electric. Nang tapat nga percang sekali salesman ban batai kum mas nahi dalak ki lejong. She's in charge kani kala ban ya jadu shi spa kilometer tam ho bar ke jinghe jongka kum kiwi ki jai skuti ban pin ara mi kom song jong pi habale jingai kadan storage balai ko 8 liter ki charging point basuk ba phila ban charge na ka domestic line bar ke smart connect system na bata ki call bar kiwi kiwi jing don kam kadan disc brakes regenerative braking LED lights bar ka IP67 rated battery safety kador on road starting kare shila khasan hajar khnai pulai tingka dalor kini pinyoru kiwi ki jai skuti hala ki rong babun rukam na kani ke jaka khado mario i basai skuti ba Steve kawai ngali ak yang Aisyah bilang banong gibriu bau bakut ulala di kawai kani kandan adu ka kharpratrik mentau benai kemut saus ngi lenter bekila balwan nang ni ben ye gini ki mar ki mata kani jaka wan be ni khnailar pila banyo ki mar ki mata baler ham tam mi ki skuti elektrik ba pim paji menuru